kan home minister zon tak chana tan hei ka zo belna ni e dan lawa ku watol ruk kan man fowa mun san sana kudama ku vom te hi dan nuaya an niem tun sarkara kudama ku vom te man an to em ku varo hi motora phur chua chi hian em ni dan lo alo ni tak ti ka zo na ni e le at ka ki khop maya a thenga chang turin Home Department Chamtu Minister Zam Tapu ke Sapdangan Zawhna Somang. Pu Speaker, Champhai South BL2, Lieutenant Colonel Pulal Ming Thanga Zawhna, Champhai District Jail Sang Zakwa Samkwa Din. Thầy ra tur ra panga ra samruk paruk hi eng te ti tur nge ni ti kha ni to takin ti hian noma Champhai district jail chang ne lo jail dang zong zong a po hian thầy tura ruaman le deuh tho hi kan deuh vek maya kan jail le zela tura ngai te ain buk tok lo hle maya chu wangin engi mo takti chu ngai ani phot mai tuna hian van nei thak takin district Champhai district jail mai nelovin kan jail zong zong te hi siamthat ngai siam len ngai ani ti thria in ngin na sarkarin siam saski tangin van nei thak takin vaibel si somnga panga kan dong do na kan deal meka kan dong ngei donin kan thria a chu chuan jail zong zong te hi thuam that tum an ne hi Champhai district jail phei chu kan thriat dan chuan jail hung na kha rang watun ania kan jail tang ten fil khopan ti zana te hianin nularim te nan chuaka zan ria hinan lo hole maya ten tia chutiang khop chuanin kan mitang te pen hoi hom ani an tlan bo mai du big lo ni nge turania chu wangin Mizoram puma hian jail thuam thatangai na sa hle ti chu a chiang khop maya kan member zom takten mani bial theu han mit thla po in hei hi chu chiang takane ten sak that tum na ti kha chu kan soi to a ti chong bial tu purazik mohan chakma Zawhna chong te a subjail hon tum na omem ti kha tu na mai chuan chong te subjail hon tum na a omri lova har satnan soite kha kan hriat puya jail a hnai lo awangin dan bak police station a han in kol ngai te po ti te po kan hriat puya amero chu thei patop chua an thok tu ten arang thei anga lo zui jail turin kan in cha ani tin mun la hian motor lui da tura ni ti dana omem ti Zawhna kha ni tunwa sarkar kalta lam khana omnge omlo chu ka relova tun sarkar thara hi chuan khateng dan kha omlo ti kha kan chan na ni ta sela awam phot chuan motor aman na tur mun taka alei chan anga man kan tum don nia tin ser lui bial tu pulalin sanga Zawhna mun san kudama Kuhva tehi engtin nge sarkarin ti atum ti kha mun san kudama
Kuhva te hi da an ni sarkarin hreran lova report po dong bok lova chu lo omani ma na chu tiang chu kan hria ni pheichon member zom tak te poin chiang kuang de te pon sarkar aran report ni ta jok sela a tha om mange ten Kuhva veiwa ke ro chu da ni na khap ani awangin khau takin veiwa phal ani lo ha veiwa ka khakudama tangin nge triora la tangin nge Bangladesh tangin nge lam kan hrelo Mizoram chunga thar ni lo Kuhva veiwa kha arem chang lo ve chu sarkar dan ding lai angin man an ni thin ti mai ani lo me Let's start question number Somruk Pangana kan kalang. Pu speaker zo na nei tu hi bin pek bel do lom ni Zona Zobel lao mem katte ka hoi kuala ban ka musi lo lom le. dan pa ngai zo kan nei thin ni sia Har ve khop mai helai tang hian sei du hi kan than he mang reng thina kan phar su mai zel bok thin sia a pharma sala in dot deu tang le helama tang deu hian in Pu speaker dan pa ngai chuan in phar kher po ngai lovani zo na nei tu hi chu zo bel na pek ma sak zel kan ni thin ka ria Zobel na hi zo na nei tu in an nei ni chanan phar thin an phar lo chu kan ko kher lem lo chu kan kal dan ani ama ero chu enge house ten kan ngai dan zo na nei tu in ron deal ta Zobel na kan ti sak donem kha concern minister khan achang to enge kan ngai dan le house in kan la le angem next kal meng mo ale zo na nei tu khan min se thiam ro se sir number somruk le pangana zo turin si habil tu zom tak dr k be chua zona zo turin lo somang Pu speaker ka lome start question sombruk pangana information and public relation department changtu minister za om tak hena ka zo na chu district thangranga and PR office athok tu in dai lo na phu rok nan tun din huna sarkar in malak na anem panhina neita se engtinge ti ani Pu speaker ka lome ayan PR chang tu minister zom tak hi atir ka soyang khanin vice president program kan siam tenen muak turin an kala dan ang in ziakin ayo turin member zom tak pu ke sabdanga I ayo turin an authorize chuwangin pu ke sabdanga atheng anga chang turin lo somang Pu speaker sei ha bial tu Dr. K be chua khoi takin min lo ngai dam sela sia ha bial tu Dr. K be chua zona district sang and PR office athok tu in dai lo na phuruk nan tun din huna sarkarin malak na aneyem ti chan na chu kum sang ni som ni pathum top lam khan LDC pahni AVPA 3 panga le 4 grade PE som lak thar ane heng staff lak thar te hi directorate reivak lawatan nazir nan le official phung zir an mamo wangin da lailokri anni atulang zelin district office semzai tura malak mek ani heiba ka hian junior grade of MIS mi panga appointment pek mek ani khongain
hei zo na le chan na huna to pa kan chan zo ti lo lo phot mai do nam niang le chang zel ro le pu speaker ka lo me tuna hian MIS junior grade post som no kha phalna DP and AR deal me ka ni chana ni